loka. Hebat na biasa di lapangannya Dika. Mau gili-gili ya loka. Teangka. Mau gili-gili ya biasa aku lari-lari loka. Iya. Teliang ngais buah Dika, panau biasa bahagia kalau kak. Teliang ngais buah, teliang ngais liling. Iya. Nggak mau selingkuh leka, kau selingkuh ini angkat. Iya kak. Iya. Wih Shika, nenek menromo telepon Shika. Naku kata nuding kalinya. Salolah kaiku indok rantang. Aw, apa Shika? Salolah kai nu vale. Wih. Wah neneng. Inai namu telepon maka kakak kuasti. Namun rokuana diolol indok rantal lama rupa nama raya maka te kuatu dita. Cak merukal beti. Salolah kaiku. Halo kak. Iya kak, iya gangguan. Nagangguan tante Betty kak. Haba kiro ko sirimpu si nagangguan. Iya. Napisingil kira kak laong katoi. Naseding hauku. Wih deh, aga nagau, Allahu Akbar. Nea tu gelek-gelek mito kamase. Weh pangata laring ngeti jodoh neneng maragi nakate kuah. Indo rantang, aga tosti malah ko dei ko namoro komite tai ko sekidi-kidi nak memparangi. Hehehe, namoro tu mite tai ko lama rupa. Aga malah ko dei. Pelang-pelang so tu main namon lo coba nonton nenek pakurong puji mite nenek ko pakuiro. Aba basika beti. Arage neyak monoko Shika. Melok hiak wita ko pakure neneng. Pak janda tahu aja dia lo ikan lekai. Arage to si ne wasai. Awe. Nasek di sio metoi balik de duai. Aga nagau. Tinani hana tulilau balik de sifat dua de pak anu stek di sioi. Na beleng santai sang. Ai ndok rantang. Arage mau dukuk kue tu ini ngapa kuro? Wisan kalau galakai aja na lihat kata tadi dalam rupa. Wih deh. Wih. Arage menghia kau dukung ni Shika. Nana arage meng kalau galakai. Nana gak tahu lakai na. Ya jibat tu aja Shika ko. Engkau telakai na dia layangi. Ya rupa janda na duda. Ih, arage ni kuasai. Iko mani bahas sifat dua. Lok ko maraga. Ya kau mau puji ki nenek apa kur taruh. Yang penting nak tahu lakai nana gombal loh, nak tahu lakai. Yang penting kalian cari tahu, kalian berdua harus mendengar ceritaku. Ai, elok kalau di boting elo nak lah jaji musa di Pak Wiseke. Isya kalang lo Pak boting. Lo Pak boting isya kalang anakku jaji le boting Pak Wiseke maraga sifat nak kalau di lawiki boting na lo. Kak, ku ni dolong Dika. Pangihangin dorantan ni Betty. Iya, assalamualaikum. Arage nak mau jaji lawa Betty na undak ko. Nak ku jaji lo. Pak Numis setui Indo ni Syakalang. Kalau tadi gauna. Engka biasa nak pulau mesti di pestana lo. Di pestana nurena na. Wih, ya buruk mesti jari kok bisa bener nak napi daraya nandre mesti ding. Nak napi darah kita bepa apa itu mana yang mana tuh bepa mesti di nasok bu mana di lemari lo indo bepa nasok bu mana mesti di nengare lo narik tapi ya kongka mesti di nganuna lo ya kongka mesti di siajina asugi orang kaya langsung napas tuh mana mesti dagingnya napas tuh mana bepa ya kau ini kasih nato ke di ke wih kau jadi yongke kita ada sepiran disuruh itu bisa bener nak di darah kita andre nak tena suri lo mantre lo nih tetaje itu merak bisa bener jadi ya aku malas lo di pestaya ya aku malas dia lo di pestana lo kongka pestana mau kana undang kasih kana undang nak kalau pak aku aburu jadi ku sedih nggak bisa bener nak napi raya bepa tahu hai
pada mulin na alam-alam moro-moro ko demay kin kapada tika ko kutui ja dua tun behe na yang kasih ke ko tahu talaw na taulin na weh ite kare beti lo ndo rantang tapa ngatu me colong cina lohe na noko ji tahu ya gosip ji na palaun ria nahilai tahu mbani pada taulin ndo rantang pak tadi to di toy taulin nahi so to na telepon kakak ko sina pati po ruhieng lo mbani oh mbani pale taulin na shika pak nahilai toje ni dari tete beti lo taulin na pale